umprofeti kaThixo umprofeti uIsaya uthi ngekufa kwenkosi uZiya ngayibona inkosi. uZiya kwakuyinkosi lehlakaniphile lethanza uNkulunkulu lebesabako emhlonipha uNkulunkulu. uNkulunkulu simakade wenda timangaliso letinkulu ngesandla sa uZiya, wenda live la kaIsrayeli lanotha laba nekudla kwabaleka indlala, laba nekuphila, laba nenhlala kahle, laba nekuphepha. Tive letinyenti tashuthumela talesaba live la kaIsrayeli ngenxa yenkosi uZiya. Ekufeni kwakhe sive sema-Israyeli sakhala nakumprofeti ukuthi sesitawenda njani ngoba umvikeli wa-Israyeli ufile, uZiya ufile. Umprofeti kaThixo wayawukhala kuSimakade wathi bonakalisa Simakade ukuthi awusuye uZiya lona lebekangumvikeli welive, kodwa Simakade bekasebenza ngesandla sa uZiya ngoba uZiya bekangumfana waNkulunkulu athanza uNkulunkulu. Simakade nguye lebekenda tonke letinto letinhle empilweni yakhe. Listen to me, ungahanjelwa tihlobo lotithandzako lobo ucabanga ukuthi tiyakuvikela, akusito letihlobo lebetithanza noma ke lebetikwendela lokuhle, kodwa nguSimakade lo wendela wena lokuhle. Ngekufa kwa uZiya ngayibona inkosi. Nawe ngekufa kwento loyithandzako noma ngumuntu noma yini utawuyibona inkazimulo yaSimakade. Inkosi emsa ikubusise ikuthuthuke.